Mizo National Army le India Sarkarin inrem na sawi an tan khan abika kanin humhal na tur dan zamin India dan puya Article 371Z siam ania chu Mizo Nationalist Party MNF chuan paile thlak danglam mai theilo Mizo te tana in humhim na tling ani thu ha hi pa an soidum dum lain BJP kai roi National Democratic Alliance NDA Sarkar MNF ngei po in Sarkar lai pui tho pui thei tia chuang taka soifo chunga antel na Sarkar chuan Jammu and Kashmir in humhal bing na dan chu thiatin anwai bo sakmia mayani kha BJP thilti dan kha keima mimal thin lung hi chuan du lo sate ma se katluak ero chuan athlop viau thung achan chu khati taka in huang hung na Jammu and Kashmir a om kha India ramral muan na boruak atan le aram mi puite himna atan athalo ema helho an huang taw pha a Pakistan ramin thuk takin kut arol thei pha reng tlatani Union Minister Pu Amit Shah kai shwai Defense Ministry chuan rot na siamin Jammu and Kashmir in hung big na thia zai arela uitang rualin cycle about ding ai love ti thu ang khan claim jong na chu eptu te chuan dang zo hek lo le BJP du danin musulman bit na Jammu and Kashmir in huang hung na dan Article 370 chu August ninga sangni le som pakwa khan thiata nol anita ani kha kongsang sanga annu fum pha na ta chu a om lo thei lawang ma se ral muan na boruak du om tak a om chom ta thuaya Pakistan chuan India rama aring aron rol rei thei ta tat lo manilok alanina a kha hun kha hunin a herliam puya tuna chuan Jammu and Kashmir hi zong mangchia ang ani le tanta reilo ten huwa in thlang mai to tur Jammu and Kashmira boina chuak thar le fo awang hian hun bituk chungin in thlanna nei thei turin remna le muan na boruak aom theyangem ti tele thotan ni July ni som panga a helchet na khan engdin huna nge Jammu and Kashmir hi adin tirdon ti ta hriat tumin I han bel chiang te ang thupuya kan lu tak main kan channel lo la subscribe lo te khan khonga in min lo subscribe sak ula kan thu le hla te hi thai ti chuan mitam zokin an lo mu ve theinan min lo like sak ula min lo share sak bok don nia tin comment manga in ngai dan te tar lan konga tu ma in thlung lo turin kan be se ya cheu Jammu and Kashmir state a boina achuak thara rei tak chung chu he state a hian boina achua thom soile hriat ani ngai lo kumsang ni le som pakwa atang khan ram aral muanga tuna ero launa chuan aron tuam le tanta he thil hi tho tan ni July ni som panga zana in tran kha ani ven himna lamboi pui tu te chuan Doda district atangin thuruk an ria a he district hi Jammu and Kashmir chim lama omani an thu riat bo zuya chulai hun an vathlen chuan helhovin an lo lam buna in kanara thlak zetin na zuita ani India Army pali zet ka hliam an nia anjinga pakhat phei chu officer ani nge damdoi in nai ber pan pui ngal an ni na a atlai man tlat to Army pali te hian an hliam an thi pui ta ani lelam ve thung engtin ngen om ve hello hi mi paruk emo pariat emo vel ni in riat ani a Muslim hel chikhat Jais-e Muhammad nena in zom Kashmir hel Tigers ho anni heng hel ho thian fai tur hian sipai tamjok chalu rui anni ma se helai mun hi ramcheng chetak ani a Pakistan nena kanin rina sul heng lai vel hi India rama ramnga dur pui cha tak omna ram ani awangin hun ero adu rei de wang Defense Minister Rajnath Singh le Army ho tu te anin benghala helzon be pui thlang mek ani thu an rila ma se he thil hi olsam taka chinfel mai thei ani tlat lo buai pui tham atling tlat tun naya Jammu and Kashmira helche na thleng thar te hi hanching ma te
July ninga khan helhovin an lambuna wangin sipai panga in nunna an chana June ni somni paruk khan hel pathum ka hlum an ni a police pakhat hliam ani ve thung June ni somni pali khan hel nena anin ka awangin sipai pahni an hliam June ni som paruk khan hel pakhat ka hlum ani June ni kwa khan biak zin rual chuan na bas helhovin an be awangin civil mi pakwa in nunna an chan me nili khan air force convoy in beina an toka sipai pakhat ka hlumani hengte hi thil thleng tam tak zinga a 10,000 chau an ni a ma se thil pakhat ti chian em anei hel ho an ron huang taw le ta ti hi tun tuma chuan zamu lam an hoya chu chu thil mak tak ani bok heng lai bial hi kum sang ni le som ni pakhat malam zonga kha chuan ramral muam tak ani a Kashmir chu helbu khwar thin na ram ni ma se zamu ero aral muang hle thin thung tuna chuan chu chu a in thlak dang lam dor to helche thom hria tur om ta fowa belkhom chuan elbeina awangin mi somsari zetin nunna an hlo to a thizinga somnga pani te chu ven himna lama ho tulian te an ni hlom zamua hian ni somsari paria chung lekin voisom pakhat zet hel an chamana chu chuan boina tham atling ti ati chiang hle ep tu pol te chuan he thila hian sarkar an dema kan sipai ten BJP policy dik lora an seng ti in congress ho tu Rahul Gandhi chuan sarkar adema police lam ho tulian te po akang kai zela he state a twalto party te chuan Kashmir DGP po demin bang turin an phut thotan ni July ni som panga a athusoi awanga beikha ani ta ome DGP hian Jammu and Kashmira twalto party te chu thiamlo ko in akoka Pakistan mi le sa te chu Kashmira anron luruk an phalsak ti in apu chu tiang chu JNK din hun hi ani meka helna in Jammu po alu khung vele ta mekani an bitum ber chu sipai te an ni a political party te la indem ton na lirin an khata chu chuan zo na poimo tak pani a hring chuak pakhat chu engwangin nge helhovin Kashmir changni lova Jammu lam an hoitel ta pakhat dang le chu hetiang din huna hian in thlanna nei the ani do nem ni ti hi ani zona masakhi I han chai masateang hel ho ron in lar thar le hluai chan hi thil pathum a om theyang pakhat na chu army lamin ral rel dan an thlak dang lam wang ani Kashmir atanga hel ho chua an ni to awangin chaina ral lian tur dang turin Ladakh lama sipaite an suan deuh vek wang ani chu thudik chuan hel ho ati huang taw ta ani achan dang le chu henglai ram cheng chiat em wang hi ani Jammu hi pirpunjal tlang chim lama om ani a tlang sang tak le ram ngodur khup mun ani doda ang bokin helai vela hi chuan ram ngo hi birung na thael tiang atlinga he tlang rama hi chuan tu ma mu lo le hriat lova wa vel arem chang hle alung thukim na atan chuan Pakistan malak na wang ani Islamabad chuan Jammu and Kashmir hlotlin hi an phal lo bur chu chu sarkar meu poina ria Pakistan chuan henglai biala hian rusum thlang na tur abuat sai ani ome hlauna le thlabar na manga Jammu and Kashmir chhun thi zoi zoi chu anthil tumber ani a chu chuan kan zo na pani na kha a hring chuak lo thei lo ani he state a hian in thlanna nei thei ani angem ti hi in thlang turin malam panin ke an pen thei ngut angemu chu Supreme Court mevin sarkar la puitan hun bithlia asiama in thlanna chu September tharal ma nge ya nei turani sarkar lai pui chuan chutiang taka ti thei tur chu ni in a in chala hetia hel ho chen na hluar thar le tak hluai sia chuan in thlanna nei theile theilo tur chung chang hi tu riat vanisu in thlanna nei ani chuan hel ho tan be tur chiang sa kan pholang don ti na tluk ani a kan in thlan theilo la in lang lo lama hne na puang thei din huna Pakistan kan din tir don ti na ani thungang
chu ai ma a la poimo zok ta chu khovela democracy ram lian ber India ram chunga nge hian in thlanna kan tin hu fum don tina ani a chu wangin New Delhi chuan he boina hi chinfel thuai atum ngei don ani Jammu and Kashmir hian tun hnai atang khan remna le muanna boruak thanei konga ma ason le a chu amason na chu tuna hian hum hima aom zui zel angai ta ani zolai di chanela hian rin tlang le rin ngam belchian dol thungai nom le bengwar thlak tak tak ilo be sei thin don nia